Asumani mwisura Sobosra indane. Asumani Ndikumana kutoka BJ. Asumani Ndikumana kutoka ndani Bujumbura. Uyu musore wabaye igitangaza muri Greenwall. Uyu musore waje kuvayo yigira Turukiya. Imari muri Turukiya ntiyamukundira. Agaruka Bumamuru. Uyu musore aza kwerekeza Cyprus. Ariko birangije Murera y'Imana imucyuye. Murera y'Imana imuzanye ngo mu rugo. Murera iravuga ati ngwino ubyinirwe Murera. Ngwino bakubyinire Kamucerenge. Ngwino bakubyinire imbyino zo mu Rukari Nyanza. Ngwino bagutereka amata yo ku Ruhimbi. Ngwino bagusabira imigisha ngo abareyo. Yitwa Ndikumana Asumani. Yes! Nyuma y'amasaha make cyane ni Dominique Szoboszlai wa Liverpool atanze urugero. Uyu musore ngo yarebye formule neza. Imara arayikontorora. Imara yirekura ukundi arahumeka. Arangiza titiza incundura. Titiza Pere Stadium. Titiza abakeba ubakange. Chuchuma bebe. Titiza Mubicu ni ikipe ya Rayon Sports baba. Mubicu na Ndikumana Asumani baba. Mubicu kunda chimwe. Rayon Sports 3. Rayon Sports siramo fimbo. Tatu kabisa. Ivan Jakimena tarumirwa. Yoburi bitabatangira guhamagara abazamu basimbura. Aravuga ati Kigundu wankoziriki. Ariko nawe siwe. Niyo wazana David Raya. Nushaka uzana Donnarumma. Nushaka uzana Arsene Becker. Uwitwa Ndikumana Asumani Shaitwani. Koshe magique. Troisième impeccable. Adepozamo. Aksera abafana batangira gukora mu mifuka. Bakura mu rufurumba bavuga ati turakugabira. Rayon Sports chimaka 3. Bypass Ivan Jakimena yitariye. Cyane Samara ribonye. Kufra kabisa. Itaye ubwoba kufra y'inyenyeri 5. Kufra a 5 étoiles. Karaga Szoboszlai mwisura Szoboszlai. Abafana ba Arsenal babonye kufra. Mu byukuri barongeye barababara bibuka Szoboszlai. Ariko abafana ba Arsenal bakunda Rayon barishimye. Cyane. Sitani bw'abareyo Ndikumana Asumani. Yitwa Ndikumana Asumani. Aravuga ati igitego kimwe cyonyine bashobora kugira ngo nakiguyeho. Bati kufra bashobora kuvuga bati buri wese yayitera. Ati cyangwa penalty nicyo kimwe. Ni imipira y'imiterekano. Ariko aravuga ati reka imari mbanza nyitunganye. Reka imari mbanza nyikontrole. Imari mbanze nyishyire mu cyerekezo. Mazagenda Chuchuma. Ekipi ya Vipers baba. Titizamo Pere Stadium. Titiza Kigali. Titiza Nyarugenge. Titiza Amajyepfo. Titiza Amajyaruguru. Titiza uburengera bwaryo. Uburasirazuba. Imari y'abareyo yabonetse. Zahabu y'abareyo yabonetse. Diyama y'abareyo yabonetse. Nababwiye ngo mu majyepfo za Nyanza nimutegura amata ku Ruhimbi.
nyamuneka uyu musore akwiriye amata, uyu musore ni ikizigenza. Rutahizamu Shaitwan, rutahizamu impeccable, rutahizamu terminator, rutahizamu joker. Uyu ni rutahizamu utanga ubutumwa. Uyu musore akontorora imari ya beza, agucengera Kevin Ndahiro. Yari mino witwa Kevin Daisiriva Badi, arangije inyuguzo witwa Warwa Murondo Livingstone, maze arangije imari iramugarukira, arangije idepozamo yitwa Ndikumana Asmani Gaden. Tapi yo kuri Pele Stadium yagize Gaden. Tapi amaze kwigira ubusitani, arimo aracucuma mu bicu. Yes, kunda Rayon Sport irasaba ine. Ase bigenze bite kuri Vipers? atari Tutabesanye. mu kanya ndasimbutse njya kureba mu bayobozi ba Rayon, Mbonye uguruka uwitwa Tadeyo na Fideli wahoze ari perezida wa Yezu, mbasanze muri bari mu bicu benda kwinaganika muri ibi byuma bya no hejuru.